Ngicithe inhlolo takamoya ngoba ngifuna kubona ukuthi yini lele bangela ukuthi bomake bachithe kangaka ekhathe enkonzweni nguye loya ukhwabitha lapha nale ngase ngiyathola ukuthi imbangela ukuthi bomake abesuthi abeneliseki ekamelweni uma ngishaya sikhwengula netinhlolo tamoya ngathola lokuthi imbangela ibangwa ngibo labomake ngibolele bangininiza kakhulu babange umsindo lathi indlebeni ngekuthethisa emadoda nangokwaphatha kabi bese emadoda lamanyende sekaphasa stress. Listen to me very carefully. Ngesikhathi ukhulumisa kabi indvodza ulibala wara lo msindo ungena endlebeni yendvodza wehle uyawuhlala emasenzeni endvodza lapho ufike upakshelane khona kutawuthi ngesikhathi lendvodza sekumele ifake inkonzo yasekamerweni bese wonke lo msindo uyanyuka lamasenzeni so ungena kulendvuku bese induku setiyatebhetela ngenxa yalomsindo wabomake. Listen, umfathi sibili akayithethisi indvodza kodwa uyayibongelela make lithatha kimi. I speak as a prophet of God. Uma make angavala umlomo wekudla bese uvula umlomo wange wekuchitha emandi nakanjani utawuhlala ajabulile leyo make loyo. Bathi labanye hayi ngemadoda lachithako angachithana njani emadoda odwana indvodza ngeke ichithe iyodwa kudzingeka umfathi.